Maka dai pepatah nariolo reso patam mengingi nalite pammasena puang Allah Ta'ala. Akare semua kita mengingi, kita mengingiran. Ang kamu tu matu pammasena puang Allah Ta'ala turun. Akare semua ki. Ini ko tadi pammasena puang Allah Ta'ala na ditakareso. Milu dua bawa mi na ditakareso. Puang aling hidayah. Na de nang katakuraga milodo ambami pada sisa kon kata milodo milawana na de pada pura boting aling nga anak pikale ko anak mo mak bene mo dito pa abene ki jolo na pamilawana akuraga ki jolo na pamilodo jadi akuragata milo na ita mamagi-magi pakuragata wa dinasabari pungata asbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepeuna pung Allah Ta'ala ke hadir. Alhamdulillah nasabab pamasina pung Allah Ta'ala engkaki nawiring apati ruang nawirit petunjuk hidayah ia kotania hidayah puli pung Allah Ta'ala tu sila daji pokok pasuruan na tu apa ia pasuruan na pung Allah Ta'ala pagau denai taimata selek no kulinoi tegar tolo mak benjaran mak subuh sujadangi bawal lo ya matu totol lisu dena pada ko parentana punggawai mude gaga hidayah menyemati pugau apa pita ji asele na tapi ko pasurana pung Allah Ta'ala dena pitanya kulinoi magi na dena pitani dena lailino ko ya pitani maka dena bita rakaatani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Apalanna sampaja sunna subuh lebih makasingin alinoi lololisa coba gari pitang mumula ta penutuh kindro di mundur cik dimito ya pitang apalah sampaja sunnana lino lololisa kindro di mundur mumulata na penuh itu. Makanya dia pitang. Jadi hidayah pawadi. Napa wadi pugawira. Bahkan amu pasuran na pung Allah Ta'ala maringa ko digaga hidayah itu lu pugaw. Miki manre sunahnya mak bismillah kina pemanre ko digaga hidayah amu mak bismillah. Itu lu pug bacai. Sini no masalah lebih kade. Tapi kupung Allah Ta'ala mawriki hidayah apa tiruang petunjuk degagam mulim mahalangi mayyahdillahu fala mudillalah. Nigi wiring hidayah kupung Allah Ta'ala degagawat di pakapusa-pusai.
Amo setangi. Dek tu nuli lawai tahu nak na hidayah. Pasuron na pungalatalo ko Nabi Ibrahim. Isuri gere anakna. Bayangkan pasuron rajin anak isuru ki gere. Ya kira-kira kini makoko ni suruh makwaro tanpa hidayah degaga mulai pugau. Tapi Nabi Ibrahim nasaba angka hidayah no bibadecing ya anak-anak. Ya bunayya inni ara fil manami azbahuka. Nasuruh kaji pungala ta'ala nak gere ko. Wite lalapatin roku. Fanzur madza tara. Maga tasa di patujut tanah. Nabi Ismail ang kato hidayah pulo kupung Allah Ta'ala. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pagaw imbo aga na surop kung alatalok ko iya taruntuk kak matu saysa ka anak sabara. Ibiningitani hidayah idi bawan nambo igere. Coba nitanya hidayah. Gangkan na milotong na pagaw denajay. Sampai-sampai setannya sibuk. Ibrahim anak milau-lau ittapana pengkah mumigire ibatoni. Mitte batu Nabi Ibrahim narempai setan. Lari setan. Loko benina ajar. Karo Ibrahim nagire anakmu manang kaji. Pasuron agar ipungala ta'ala. Maka di Siti Hajar. Iya memang ko pasuron na pungala. Amu iya sa dia tu gere. Mitte itu batu na rimpai. Wah, anak na wading lece-lece calo. Mo yalemi HP mamakko to. Ismail, ambok muban na mo gere. De pumuganak tau ngiko. Mitte itu batu na rimpai setan. Itu ke hidayah. Ambo nakan na hidayah. Indok nakan na hidayah. Anak nakan na hidayah. Dinule setan di pakalunto-lunto. Yang rasa Nabi nigi-nigi tau nakan na hidayah. Digagawat di mahalan. Dewat di pakapusa-pusay. Padahal setan ni puramito nilaw kupungan na ta'ala. Aleng nga umur malampe, si lampe lino pun. Melo ka pakalonto-lonto anak po na Adam, nang kalau si bawang itunok ko naraka. Ala ni, yaling umur malampe. Isetangnya malampe manang umur na tu. Di na mati setangnya ko di na panangkama lino. Dito nang katengkanya kareba kapag o yung kaseta mati kurpanying kulit na lapot. Ang katuga ki buru na setangnya. Ya ko pas setangan ang kaki buru. Tapi diga ki buru na setangnya. Demeto na mati setangnya. Sementara jaji materu asal jaji tawe lolos setangnya jaji. Olok-kolok jaji, lolos setan jaji. Mati tahu dia na mati setan na, mati olok-kolok dia na mati setan na. Di pedek macoy lino, pedek mega setan tu. Apa tu lima? Tu mimana? Biasa ki mengkalinga makan mimana setan ni. Walakas sudah bosi. Nasi mimana setan ni. Wah, pedek mi magamit tu sih, tapak tu mimana tu na mati.
Di pedek macoy lino pedek mega setak yakin. Angka setan mata patau, angka to tahu mata pasetan. Kega bahaya ko. Setan mata patau atau tahu mata pasetan. Ia ko tahu mata pasetan. Itu malah ada bahaya. Apa nape ni to lari. To lari, engke mak lampir. To lari. Wak dikit salama. Tapi ko setan mata patau. Ia marah gila deh. Si bawa ki minum kopi. Sila si bawa kita tak kaboro. Sisa nemak dek lah lanyai dompetku. Ai setan nak yang mata patau mi. Milau setan alenga umur malampe si lampe lino. Meloka pakalontok-lontok anak pun ada. Ya lengapu, ya leng umur setan. Sebab kali pun Allah Ta'ala demul malai atakku kualingi hidayah. Tau marape ria demul malai. Ite gerek manuk mabasaya. Lai pandro ko punana ko pala limana kur. Angke manuk na mabasay man mak dape. Angke apo na melok mandre manuk kampung. Nek. Weh mi ka manuk tadi. Iya. Macam nalak dah apa kak mandre manuk kampung. Aleng cik di manuk tadi nek. Maka de nenek dewa leko nai. Lau puji lah dak manuk kuye. Motor ko dek tu waleko. Dewa leko. Puji mabasa. Iya ko pajana ko melo ko mandre na manuk kampung kerohi manukku malairahe. Iya no mulalum kemuda api gere ni. Ya ko de mulai dapi rengko sisa ni. Mako sisa rupu ngala ta'ala ro. De mulai malai atakku walengi hidayah he. De mulai pakatulu tuli atakku mabasai he. Iya ko malai kero atakku betul ya tapi malairah. Yobi de na melo macawe 5 lagi. Ya na rumala ro. Nabir mi matu pungala ta'ala kumalairah. Makanya pada kemakuraga ki pada kasih sila surat tahe. Bali bola tahe. Wijawijat tahe. Apa mulokko ki aleta. Ibda binafsik. Apa mulokko ki aleta. Iko bani tawe bini aleta. Bini aleta. Peko, waktu sampajang papi saja roja bangi. Kalau masih gi. Ya dakwah diri sendiri. Yang kedua, wijawijata, keluargata. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagai alemu, jagai isak bolamu pole api neraka. Selanjutnya, sedebolata, tanggung jawab tamanang. Aku raga ki. Apa ya sangi hidayah ya kuragai panangka. Ya kuragai pa. Cuma pun Allah Ta'ala malingi hidayah tawe. Sesuai si baelona. Tadi ini malingi hidayah tawe makuragami. Nabi ta sendiri. Melok malingi hidayah amurena. Abu Talib. Puang. Takka kak mancaji Nabi. Mancaji surah. Magi de talinga kekuatan untuk malingi hidayah mureku. Lo puji lada. Newaika. Mapamula arwah ka taun na piara ka.
Natarana kak, napak guru kak mampi bembe, napak guru kak dangkang, napak bene kak. Ya kakak mancaji nabi newai kak ada wamokku nurek makanja itu agama yang bawah. Tapi yobi tamani pelik selat jolo amure katis tani makada makanja tamani seleng aja na utama seleng ya nak. Makanja iya tu tapi aja na utama magai masiri kak ketua Abu Jahil macecewe lengai milik kelek lengai nisem makanja selenge tapi masiri jamai iya narona cecep ngala talagang kanna nagalli di natama sallan na mati di natama sallan na mati kinorakal nabita wa may yudlilhu fala hadiyalah nigi rigal ko pungala taala degaga hidayah degaga wad di maling hidayah amon nabi kira nabi teh milo maling hidayah de nullai maka de pungala taala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Pungala taala maling hidayah tawe tanai ko Muhammad maling hidayah tawe among puji lada nabi teh podang tanai ko Muhammad maling hidayah tawe apalagi di taniaki nabi ni di maling hidayah bali boleh deh tulai makuraga mi tani di maling hidayah makuraga mi magi nasuruh ki pungala taala makuraga apa ini melo na pedecengi pungala taala ini melo na pedecengi pungala taala jadi yang pena suruh ki makuraga amode tak kuraga wat ditopung Allah taala malingi hidayah tawe ki na puji walakinnallaha yahdi man yasha pung Allah taala malingi hidayah tawe ni gini na puji amo to majasi pak tapi kon kasih pak na puji pung Allah taala kur lang amo ci dini wat ditno wering hidayah contohna Umar bin Khattab liwa jana sipana waktu na day panatama sallang tapi pungala taala puji angka sipa na puji aga sipa na puji waktu na nisang Umar makada makanja pali sallangi melo mati dalam perjuangan iya naron ipite iya ling hidayah ya kon katau majasi pak tay tajamu tapa ponis japa si pak memuka aja mo wadi jadi capak nama tu yang hidayah dua telu di contoh ni gak tahu maka jasi pak tapi nak kena hidayah sadar mainga kamu tahu maka kanja irita tapi capak nah jadi sini no masalah nah suruh mi makuraga ia koma sesaki agemi pacingi agemi pacing ko mas sesak kainge wajajue sulara ir mi pacing ko mas sesak tapi itu kare mapa sesak tan na liman na jolo mapacing liman na jolo mapacing ia kumaronto liman na bisai jolo liman na napal lulu maka dorong pungala taala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah teman-teman ita ukuri pungala taala carana kulu kaulan syadida ia koma bicara decen na tapau supaya bertakwa ki decen na bicara kega nasa dece pungala taala wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah angkamu paga bicara kami nama deceng angkamu paga berarti dia nagaga
ko pung Allah Ta'ala maka ang kamu paga. Di nagaga. Di nagaga ada perkataan kami na madeceng sangadinna makuraga tahu na macawe ko pung Allah Ta'ala. Makuragai pada tarupa tahu na macawe ko pung Allah Ta'ala. Da'a ilallah, dakwai tahu macawe ko pung Allah Ta'ala. Iyero ada kami na madeceng. Jadi nasuruh ki makuraga. Iya ko iya panamelo masigi ko lengi coto. Iya panamelo lo masigi lengi lipa. Pakuraga. Ya kuragai. Asele na ko to makuraga makadai pung Allah Ta'ala yuslih lakum. Pung Allah Ta'ala langsung pakasingiki. Idi makuragai na pakasingi pung Allah Ta'ala. Amode na kan na hidayah ro tauragai. Tapi idi na pakasingi pung Allah Ta'ala. Iya na ri asa zaman-zaman Nabi ro. Sila ada ki murage bali boleh toli makko. Sila ada ki murage anak toli buntu. Sila ada ki patuju toli makom. Aku raga mitani di maling hidayah tahu. Cuma koi di makuraga ini pada cengi. Agapi a'malakum yuslih lakum a'malukum. Pung Allah Ta'ala pada cengi ki napakanjak kitoi amalakta. Amalakta napakanjak ki pung Allah Ta'ala. Biasa din disengi ma beri jama di sama sempajangnya. Tapi pung Allah Ta'ala pada cengi ki napada kanjak ki amalakta. Ai majaisa di kode telu mak beri jama. Mak beri jama amalak makanja. Kalengi perbaika pung Allah Ta'ala. Ini jolo napada cengi pung Allah Ta'ala. Mode na kan na hidayah ro tauragai. Agapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Nak dampangi topi pung Allah Ta'ala sininna yang mananna dosa-dosa ata. Wih. Nak dampangi pung Allah Ta'ala sininna dosa-dosa ata. Jadi kon kamu ki makuraga na pada cengi pung Allah Ta'ala nak dampangi dosa ata mate ki. Dia namelo neraka tarima ki. Mage pa ini tu na tarima neraka angke dosana tapi kui susu ya dampangi ni. Mau tasulu ngetama neraka itu nami malam. Jadi aja tak capak-capak tama neraka ko deka dosa tabawa ilaluk itu masuk. Jadi asele na Jadi aja ta mangingi makuraga. Pung Allah Ta'ala malingi hidayah keki na puji idi na surumi makuraga. Nabita makuraga ni. Tuli calo tahu enakan na hidayah dia satu rimpo ki batu rimpo kita onta. Tuli makuraga alena mi pendek darajatna. Gangkan nabi ta onro tande darajatna pangulun na sinin na nabi. Ummatna macioto ko na jamir zaman nabi ta. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini na tu umat kami na makasing. Tapi ipasuki untuk pada tarupa tahu. Aja na ini ni bawang. Tapi anak ta. Indo anak ta. Bali bolata. Untuk tahu Untuk aga. Bi madecing. Lawa-lawa na aja na masalah. Amar ma'ruf nahi munkar. Pero pasuran po nga Ta'ala. Jadi utu ini nawari pung Allah Ta'ala. Makuraga mi. Amode ta makuraga komelu pung Allah Ta'ala malingi hidayah tahu sembarang na pake makuraga. Di masa Nabi Sulaiman, ang kesa Ratu Balkis. Manu-manu na pake pung Allah Ta'ala mancaji saba. Nakan na hidayah Ratu Balkis di kerajaan masuk Islam. Di masa Nabi Sulaiman. Manu-manu na pakai pun Allah Ta'ala. Untuk dakwah. Satu kerajaan masuk Islam.
Oko Amerika, Los Angeles, sila dan itu pengajari-pengajari. Allah Ta'ala pakai guna api untuk menekan hidayah ke Amerika, Los Angeles. Agak kebakaran satu kota. Masih bawa denan riapi. Menjadi sini na teh kota tama mana masih amotanya salat tama to. Di Allah Ta'ala, elo na Allah Ta'ala je. Jadi makoko itu asosonyo ko Amerika tetama salat. Allah Ta'ala malingi hidayah. Malingi. Apa manggai? Oko Amerika mata itu dak we kurba. Miki lo. Ya halangi ki. Tapi angkatona Amerika seleng. Iya na rumah kuraga. Tapi dia nulai. Oko diskuti, oko orang-orang masih ada yang nulai makuraga. Apa itan remeto nih Pak dakwah itu. Ayo pertama. Ketua ni halangi. Allah Ta'ala malingi hidayah dengan apa? Terbakar di kampung. Kota si di kota nan reapi. Masih gi bawa de mancai ta amutanya salat tamato. Ya sembarang bagi Allah Ta'ala malingi hidayah tahu. Cuma nawiringi kesempatan buat dimopi ga makuraga-raga berat napa dicinggi Allah Ta'ala. Amo diki gaga buat ditolak paturu Allah Ta'ala. Hidayah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Bining melo karena sepung Allah Ta'ala upakan di mana yang hidayah tahu. Bining melo pung Allah Ta'ala. Ini pajolo na melo pak nalimupi kesempatan untuk makuraga. Sini no masalah lebih oleh karena makuraga. Iya tuh situ kode itu makuraga-raga. Aja anak kadai. Tahu de nakan hidayah amu idi lai tuntut to. Kode itu makuraga. Iyo ko marumbong ngatu temilo tama neraka. Marumbong migalanda. Di langsung tama itahang ijolo. Alam ya tikum nadir. Demi tola tu pakai aku dia kata muragai ko. Qalu bala qad ja'ana nadir. Mappe bali maning na iye. Bah angka sapung. Angka salo boleh malengak peringatan. Angka lo boleh dakwai ka. Maga batin nama dakwah. Nalian ngak coto, nalian ngak lipa. Engkau tu bika anggota kumo bika ai tapi fakadzabna lupa beli. Tanya ajik bangsa na potongan mutumit dakwai ka. Na yo lo kak mandri pat gina iko. Berarti ada dakwah. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mak balle-balle lo pumuje. Tanya bangsamu dapat untuk Allah Ta'ala untuk dakwah ika. Melainkan engkau pembohong besar. Mak balik-balik mo. Salai. Adekko. Angkat tu pakai ingat nalalumi. Jadi kalau angkamu pakai ingat ini dia nam kali baca. Maka dia Allah Ta'ala. Iku matu tu boleh puji-puji ataruno. Berarti lepas tanggung jawab. Kau pura mau kita pakai ingat. Pura pakai ingat anak apota, pura tak pakai ingat manituta. Tapi kau dia mengkali baca, dia mengkali baca matuna, dia mengkali baca ambona. Alim itu melo berarti lepas tanggung jawab ki. Ataruno. Nah ini kode bahaya. Engkau mau tu pakai ingat kau digagah. Wih. Araba sugu tulian kapapakai aku masigi de ulo masigi puang jumai ibaca katoba ko masigi de ulo mak ka juma puang
Mamaulo tahu ya ko masigi mo. De ulaw masigi Mamiraja tahu ya sempajang ibicara. De ulaw. Pengajian ni de ulaw. Kinro balik. Tulo ko masunal pangi. Tulo ko mapabitya dan sebagainya. Iya kumaku itu pale siaga gana pakainya amustasyo kumasigi tanggung jawab na to ay obi si bawa kotama. Amu ini tak pagalat to. Makanya pada makuraga ki makuraga. Hidayah akuragata maka day papatah na riolo reso patam mangingi nalite pamasena pungan ta'ala. Akare semua kita mangingiran ang kabuto matu pamasena pungan ta'ala turun akare sumuki. Ini ko tadi pamasena pungan tataja na ditakareso. Milu dua bawa mi na ditakareso. Puang aling hidayah. Na de nang katakuraga milodo ang bami pada sisa kon kata milodo milawana na de panapura buting. Aling nga anak pikale ko anak mo mak bede mo dito pa. Abedi ki jolo na pamilawana. Akuraga ki jolo na pamilodo. Jadi akuragata milo na ita. Mamagi-magi pakuragata wat dinasabari pungata asbab hidayah. Jam paga manu-manu na pake pungala ta'ala. Jam paga api na pake pungala ta'ala. Mencari asbab hidayah. Jam pagi gempa bumi na pake pungala mencari asbab hidayah. Mamagi-magi. Naidi mo papadat terupoto na kena. Nasabari na pakanaiki pungala ta'ala hidayah. Nah, ya kona pakanaiki pungala ta'ala hidayah. Fala mudillalah. Degagawat di pakapusa-pusa. Degawat di bendungi. Degagawat di lawai. Tapi sigilingna ko de na weringi pungala ta'ala hidayah na cacaki nagaliki pungala ta'ala wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Tapi ko nagaliki pungala ta'ala digagawa di maliki hidayah mo nabi no makatoba dito na kan hidayah ko nagaliki pungala ta'ala. Oleh karena itu selalu akuraga ki disambil millo doang Allahumma hdina wahdi bina wahdinna sajami'a waja'alna sababan liman ihtada. Puang aling nga apatiruang pananungang apatiruang lokoy di pun. Wahdinna sajami'a eweretoy hidayah sinin na rupa tau puang. Waja'alna sababan liman ihtada. Puang pancaji kak mancaji sabak na kanay tau hidayah. Tanna puro aja pun naiya tapancaji sabak na mabela teko pun Allah Ta'ala. Tapi pancaji sabak ka pun wat binakan na tahu hidayah. Maka mamadayna si di tahu na kan na hidayah gara-gara ini mamadaynya tiki masuk surga. Sini no assalamualaikum. Oleh karena itu salah sidina bentuk pakuragan rekon kemuki mengadakan pengajian, memberikan informasi keagamaan. Runtuk-runtuk ki matu bicara-cara ki mau palit din lo masigi misalnya boleh ko naman maringkalinga aga na pau pokok na makanja lada na pau aga na pau ay makanja lada je marekoy si nataro cawah makanja lada aga na pau na dituis iya ko melo ki tolaw arabape mo matu subu tolaw kasih penceramah je aku akhirnya kita makuraga roh. Dito kapan macam itu pakir. Memagi-magi na bantu na pandangi pungala ta'ala pakuragata insyaallah mencaji asbab hidayah, insyaallah mencaji satu titik masuk surga. Sini no maksud oleh karena itu memagi-magi na regi pungala ta'ala hidayah na pandanungi hidayah kualita waditi pelaturul sida-sudut tadi pada api mengkalingi. Demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.